Abanyakisoro borekera obutashemererwa obwo barukoreka kwa bebembezi babo barukubatemberaho watugira ngo ebintu nibabiretago mu aha muntu wabutosha babirira mu muhanda obu bareganizo kumushinja motoka nkabanyeberireho nkabanjwekira abantu bakuruga bucimbiri I was there konka gakuraho mukamore nigagira ngo motoka kija bajija. That's number one. So nani kushaba from today nyo kureba u marking by face na nabantu ba marking mwamukwenda ngo tukoragane tuzahamezemwe twicirizane abantu nituzakukora groupe yitu sente zitu tukwenda kuzirajya NRM abali musofa babigambira mu rukiko orubira hari municipality hall aho abatura maganasha tubegisera ha kigombe cya NRM barukurugombe gombe bindi nkanop DP UPC hamwe na FDC ninyenda kwakira abantu bakisoro erizoba abantu bingi munonga abari kwika magana ashatu ababasa kuruga opposition omweshongozi nyamweto mweshongozi okugaruka NRM barugaho babuhurire barugaho butarakire baza aho babuhurire ninyenda kubasima ahabwo kurugayo kandi ninyenda kushaba abantu ba NRM kumurabe mwarabireho mwagiro mu parliament bantu mwe murekeraho kureba abantu niko madara ganyu mutagaruke nyuma kurebe biri kushasha abantu. Peace Rugambwa araganisa kushuganisa bebembezi neminyeto obgaruko bashaba ngo bahagere President Museveni nawe cyumuhwere okubasyaho obuhereza burungi mwe nitwa bari yahiguru tuyambaye President Museveni okureba ngo twayongera kwika hansi abantu ha murundo babari bo baronda President Museveni kumuha karuru 2031 tiyagaruka hakubari we yaronda karuru akwatu cyamwenda tutukwena ngo akome mu kisange cy'icyonga tucyamwenda y'imyaka 40 ndijo misho President Museveni achatukarakata emyaka 40 ndijo misho so ninyenda kusima abantu ababona abarugo mu opposition bakijo mu NRM. Rugambwa nagira ngo team Peace Rugambwa egenderire kwika aharabura umuntu waburijo no kumanyebizabo barukurabamo kandi nimbahamiza nko muntu wo butojo wa president wo kumuhabura ninza kubakorera ninza kuhabura president kureba ngwe nakweji yarugaho. I will try to show them what NRM has done in the last 40 years and we have tried to assure them that even the few problems which they have, it is only NRM that has the capacity to solve our problems. Omuganda ba boda boda okurgo muri City bashabirwa butakozesebwa abibwe butegeci okureta aho butabanguko okushaba kwirwe yobwa ba boda boda bambara babirene bakwasabwa za grace zuru kutangira umuyaga ezra arguments bahweraho ahamirimo yabo kandi nabo basimira obuhereza bwa NRM bahamya kugishagika mpaka rasti baratuze ko intimidation z'abantu we are ready or the create intimidation kurwanisa abantu bite no buteka bite no businge we are ready bereba ngu imbara yagamo mbuteka raburamu konka 20% nonge ya president kwenda ngo tutunge ibintu bingi services nyingi zije muri Room ekindi no kugambira abantu bije batire ece cyahwire tukwija gukora koko botizero tatire karuru especially aba the elite class koko botatire karuru omuntu yasinga natasinga na karuru kawe kwebe cha boda boda ninga so kutebekanisa boda boda turiye enyuma ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni twena tushaziremo kwagira His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nka kuba president wihangeri twongera umisha kandi twongera no kwiga abantu bona abaryokwe okusinga eminyeto na naba boda boda ngo twongere mamani aharyoro tutera karuru kensonga tutera karuru kingi Museveni tumuhereza karuru kingi munonga okutera karuru ka president n'abanyishengero nako kubahesa ndeji aharwa kanorwe 2015 nde Edwin Ram na Keta tuzarirwe.